I pozdrav kod tim sam si došli u review mehaničke tastature Aula Wings of Liberty. Znači, pre svega se zahvalim Bangoodu koji nam je poslao ovu predivnu mehaničku tastaturu. Znači, sada vidimo kutiju na snimku. Ovako izgleda kutija crne boje, napravljena od kartona. Znači, nije ništa posebno, no, ali to lepo izgleda. Ovdje vidimo kako izgleda pozadi i vidimo također belu verziju ove tastature i vrijeme je sada da je otvorimo. Imamo ovdje neke, kako kažem, kopče da otvorimo. Vidite, to je sve lepo zaštićeno, lepo se otvara. Evo, vidite, gledajte sad, i evo je i tastatura sa naravno ovom nekom folijom za zaštićenje. Imamo isto i sa strane ove neke jastučiće, da kažem, da zaštite tastaturu. I ajmo sad da je izvadimo. Vidimo unutra da imamo ovaj jedan kao neki, kako kažem, ključić da izvadimo dugmić s tastature. Ovdje imamo neku garanciju, nešto, a ovo je user manual, to jest user guide. Vidimo onako sve na kineskom, tako da nije baš koristan. Ajmo da sklonimo ovu kutiju i da vidimo kakva je tastatura naša. Ajmo da je izvadimo iz ove folije. Znači, folija je napravljena od nekog, nemam pojma kako da opišem, ne znam, nešto mekano, nije bitno. Vidimo sada samu tastaturu, vidimo crne boje. Imamo njihov logo na ovom, kako se zove, ima ovo kao neko odmaralište za dlanove, stvarno ne znam kako ga nazovem. Imamo na njemu njihov logo Aule. Vidimo sada ovdje imamo kabel, imamo pozlačen USB ulaz, što je stvarno super i lepo izgleda. I ajmo sada sound test, ovako se čuje. Znači, vidjeli ste kako se lepo čuje tastatura. Ima i numpad, što je lep dodatak, neke mehaničke tastature to nemaju. Ovdje vidimo logo. Vidite dužinu kabla, kabel je prilično dugačak, dovoljno dugačak da može da vam stane i iza kompjutera i ovdje sa ove strane kućišta prednje. Vidimo unutra imamo ove plave svičeve, auline, plave svičeve, imamo neku obloženu gumu što je jako interesantno i daje poseban malo dublji zvuk, čini mi se. Ajmo sada vratimo ovaj dugmić. Vidimo ovdje kako se pali tastatura na jako zanimljiv način, kao neka zmijica. Vidimo ima baš dosta raznih boja, što mi se jako sviđa, šarena je dosta. Vidimo da je svjetlo baš jako, što je dobro, možete vidjeti lako dugmiće u mraku. I dizajn je jako lep, onako nije baš mala, ali je dobro iskorišten sav prostor. Imamo i pozadi ove kopče, kako da ih nazovem, ove držače za tastaturu da je podignete ako želite. Imamo i ovdje jednu nalepnicu njihovu sa barkodom i takim nekim stvarima. Sada vidimo modove. Imamo ovaj mod kao disajući mod, kao tastatura diše, ono, polako se pali i gasi. Imamo ovaj kao wave, neki talas. Imamo ovaj, nemam pojma kako ga zovem, neki, ne znam, neki, nemam pojma. Imamo ovaj da kao kad kliknemo ostane neko vreme pa se ugasi taj dugmić koji smo kliknuli. Ovdje imamo classic mod, samo da stoji. Ovdje imamo kao, kako nazovem, presretanje, ja to tako nazovem. Ovdje imamo zmiju. Ovdje nemamo ništa. Ako ne želite vam svetiti tastaturu, ovdje je ovaj jako cool mod, kad kliknete svi dugmići okolo se upale pa se izgase. Kao neki talasi se prave, jako cool izgleda.
I vidimo, možemo podešavati jačinu svjetla, što je baš dobro i to baš u puno modova. Također vidite sa gornje desne strane lampicu koja označava da li vam je zaključan ili otključan ovaj Windows dugme, to jest ovo Windows dugme. Ovdje vidimo modove kao koji dugmić će vam svjetla, imate 3 različita moda. Ok, evo sam ja sad nešto se šegačio, ali nema veze. I to je bilo to za ovaj review ove mehaničke tastature. Naravno, hvala Banggood koji nam je poslao i obezbedio ovu tastaturu. Biće vam link u deskripciji njihovog sajta i same tastature. Znači idite dole, pogledajte tastaturu, uđite u link, pomoći ćete mi jako ako kliknete na link. I hvala Aleksi koji mi je pomogao da snimim ovaj review. Tako da, to je bilo to. Hvala što ste gledali, like, share, subscribe, ostavite komentar i hvala što ste gledali ovaj review. Doviđenja.